ngamureke tubyita umuriro tuvuge yuko noneho isi yose igomba guhura n'intambara apana ingaruka z'intambara intambara yeruye kuri buri ruhande yego twe tumaze iminsi twumva intambara muri Asia bwo hagati yakurikiye intambara yo mu Burayi ariko noneho no muri Afrika ibintu bitangiye ko bibi cyane oya ntago mvuga intambara ya Republika ya Demokarasi ya Congo na M23 cyangwa se Rapid Support Forces yo muri Sudani ndavuga intambara ya Iran ikomeje kwibasira uduce twinshi ubigeze ku butaka bwa Afrika wabyizera mu buryo butangaje cyane kandi butunguranye ku rwego rudasanzwe mu buryo benshi bumijwe nabwo ni ibitero za Iran byarenze inkombe bikaba byageze hakuno muri Afrika ubwoba bwa za drone na misile bigeze ku nganda zitunganya petrole za Afrika mu buryo butari bwagatekerejweho na rimwe nta muntu n'umwe wigeze abirota no mu nzozi ni icyo gihugu bibasiriye ariko kino gihugu cyahuye n'ibizago bikomeye Libya ndaje nkubwira uko bigenze kwa bwana Muammar Gaddafi nyakwigendera bitero byibasiye kino gihugu byaturutse none se Libya igiye kugenderamo ni kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turaza kubimenya misile nini ya Iran yahahamuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi misile bivugwa ko idashobora guhanurwa n'uburinzi bw'ikirere mu kirere muri make ishobora kugenda ishaka hose ikagenda ikakubita apfa kuba bavuze bati wowe mugende mu kwita target nawe ushobora kuyitangira umuvugizi wa RGC yemeje neza cyane ko Iran itari yasora iby'ingenzi tunze bizahangamura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo Amerika iragira imenge iby'urugamba barabiruzi kandi bazi neza icyo bagomba gukora ndaje mbikubwire hanyuma Kim Jong Un Perezida wa Korea ya ruguru na Vladimir Vladimirovich Putin wa Russia bagiranye ubufatanye bukomeye cyane bwo kwereza ibindi bihumbi n'ibihumbi by'abasoda abasikari ba Northern Korea DPRK bagiye kujya kurwanira uruhande rw'igihugu cy'Uburusiya barwana na Ukraine isa nkaho yarangije kubona neza ko yatsinzwe runo rugamba ngarika ikibabaje nuko ngo rwabaye urugamba rwo kwitorezamwo kw'abasirikari ngo impamvu Russia itanarangiza intambara ni pepenieli baremye yo kujya bitorezamwo uburyo bw'imirwanire kugeragezamo ikoranabuhanga ryabo ibisasu byabo n'ubu ngubu Zelensky aravuga yuko Kim Jong kohereza abantu basikari bagana gutya ari kujya gukarisha ubumenyi bamaze iminsi bitoza imirwanire kurasa ibisasu byabo ariko nta hantu bafite ho kurwanira ngo barebe neza cyane uburyo bashobora kurwanisha ubushobozi bwabo Ukraine rero n'urubuga rwo kwitoreza ndetse no gukarisha ubumenyi bwabo ngo niyo mpamvu baje ndakubwira icyo bagiye gukorera Kiev ariko se barakora icyo riti cyaraye kibayera iri joro ryakeye muri Kiev murwa mukuru wa Ukraine za misile uruhumbirajana za Russia ndetse na drone nyinshi byibasiriye iki gihugu cya Ukraine ku rwego rutangaje amakuru akaba ari kwemeza ko abantu batari bakiye bashobora kuba basize ubuzima muri ino bitero bihambaye byabaye mu ijoro ryakeye rya Taliki 11 z'ukwezi kwa munane mwaka 2026 igihugu cya Ukraine cyumiwe nacyo cyabonye neza bakibasiriye ku rwego ruhambaye cyumva ibintu birimo guhindura isura kibona neza ko ari impinduka zihambaye zikomeje kuba kuri kino gihugu bwacyo kandi bizongera kuba ikibazo gihambaye ku buryo bugoye nk'uko benshi bagiye babigaruka bavuga ati ibi bintu ntago ari ibintu by'i Rwanda ntago ari ibintu byoroshye ni ibintu bibi cyane bigaragara neza cyane ko hano hari ikibazo kigoye cyangwa se hari ikibazo kibi cyane ku rwego ruremereye cyane kibasiriye kino gihugu cya Ukraine kuko Ukraine igaragazwa nkaho ariyo yibasiriwe ku rwego ruhambaye kurusha undi wari we wese ndaje nabyo tubigarukeho nako byagendekeye kino gihugu cya Ukraine ndetse nabyo bitero by'igihugu cya Iran byanageze ku butaka bwa Afrika ngo ikaze cyane ku musozo uravuze ngo yego rero ngo ikaze jewe ndumungu wa Kamanzi uruwande ikaze kuri mwese ngarika duhere kuri bino byakozwe na Iran byongeye gutera ubwoba Afrika imaze iminsi isa niyiturijeho gakeya
mu bice by'uburasirazuba bwa Afurika n'amajyaruguru ibisasu byongeye kumvikana iturika rihambaye. Iran yakamejeje ubutaka bwa Afurika nabwo bugomba kuba battleground utagakurwaniramo. Ikorwa remezo by'ingenzi bya petroli muri Libya byagabwaho igitero gishya mu gitondo cyo kuri wa kabiri ubwo indege itagira abapilote yagabaga igitero ku nyubako iri mu mujyi wa Zawiya uri mu burengerazuba. Ikiza cya gatatu nk'iki ngiki kibaye muri kino cyumweru kimwe gusa n'ubundi ari ibindi biri byakibanjirije. Ikigo cy'igihugu gishinzwe petroli cyavuze ko iyo ndege itagira pilote yaguye mu buryo buteye ubwoba hafi y'ikigega kinini cya petroli n'umuyoboro w'amazi ku ruganda rukora imvange n'ipaki mu gace ka Zawa Petrol. Ikigo cy'igihugu gishinzwe nanone ikomoka kuri petroli cyatangaje ko nta muntu wapfuye cyangwa ngo akomereke, nta n'ibyangijwe byatangajwe ingano zabyo, nubwo iyo ndege ngo yatikuye ahantu hagari nk'uko bisobanurwa n'itangazamakuru ryo muri Libya. Nk'uko raporo ya Reuters bivuga, nanone Tripoli yaburiye ko ibi bitero nibikomeza izahatirwa guhagarika burundu ibikorwa byo gutunganya amashanyarazi ndetse na petroli muri icyo cyerekezo. Uruganda rutunganya petroli rwa Zawiya ruherereye nko mu kilometero 40 mu burengerazuba bwa Tripoli, rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru 120 ku munsi, kandi ruhujwe nanone n'ibinyabiziga bitwara petroli 300 bya Shell bizo mu gihugu ndetse no hirya no hino muri rusange. Ubu ni rwo ruganda runini cyane rukora itunganya rya petroli muri Libya. Lose Lenof ikaba yo itaratangira gukora ibikorwa bihambaye bizabiruta uruganda rwa Zawa. Nkuko amakuru akomeza gutangazwa rero y'indani muri Tripoli, iki gikorwa ngo giheruka cyakurikiye nyuma y'ibindi byagabwe ku kigega cy'ububiko bwa essence bwa ndetse na petroli bwa Zawiya kuwa mbere, kigateza inkongi ikomeye bituma NOC itangaza ko harabaho ibihe byihutirwa cyane mu gihugu. Kuwa mbere inkongi y'umuriro iherekejwe n'umwotsi mwinshi yadutse ku kigega cy'ibikomoka kuri petroli kiri mu ruganda rutunganya ibikomoka kuri petroli nanone rwa Zawiya nyuma y'uko hatwitswe n'iyo drone. Isosiyete icuruza petroli ya Berega yavuze ko iyo yabyiboneye neza kandi babonye neza ngo igihombo gishobora kuba gituruka kuri bino bikorwa byibasira ibigega nk'ibi. Batangaza ko hari ikibazo gikomeye muri aka gace, bagasaba abayobozi kugira icyo bakora vuba na bwangu bagakora iperereza kuri iki kibazo. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatandatu ushize, indege itagira umudereva nanone yari yagonze ikigega cya Napa kitaje kurimbuka byuzuye ni ku ruganda nanone rwa Zawiya, byatumye amazi menshi ava kuri icyo kigega mu kirere maze ashwiragira muri ako gace. Libya imaze igihe kinini irangwamo ibibazo bikomeye bya politiki kuva ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi bwasenywa mu 2011 bigizwe muri na bawutani cyangwa by'umwihariko wa Faransa. Libya iracyari hagati ya za guverinoma ebyiri zihanganye, kuko kugeza nginga nta guverinoma imwe i Libya yigenderaho. Ari guverinoma yemewe ku mugaragaro mpuzamahanga y'ubumwe iyobowe n'umufatanyabikorwa wa Turukiya ariwe Abdel Hamid Deba, ikaba ifite icyicaro nyine mu rwa mukuru Tripoli iyobora uburengerazuba bwa Libya. Ikaba kandi yarashyizeho n'inteko ishinga amategeko mu ntangiriro za 2022. Ubu ikaba iyobowe na Osma Hamadi, ndavuga inteko. Ikaba kandi ifite icyicaro nanone i Benghazi. Hari indi ifite icyicaro i Benghazi iyobora iburasirazuba n'amajyepfo. Ibiro n'amakuru bya Anadolu Agency byatangaje ko Uburusiya bukomeje kujyana umubano wa hafi n'umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cya Libya Khalifa Haftar ushyigikiye Hamadi. Umwaka ushize Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahuye na Haftar i Moscow. Guverinoma z'ibihugu by'uburengerazuba zashinje Moscow gushyigikira Haftar mu gisirikare nk'uko byatangajwe ko Moscow irabihakana. Bisa nkaho ari guverinoma ebyiri zishyigikiwe n'impande ebyiri. Guverinoma y'uburengerazuba ishyigikiwe n'uruhande rw'uburengerazuba n'ubundi bw'isi. Mu make guverinoma yashyizweho mu mwaka wa 2022 ishyigikiwe n'uburengerazuba. Hamadi yo mu burasirazuba n'amajyepfo igashyigikirwa n'Uburusiya. Ibi nanone bigomeje gutera ihangana ritoroshye, ari nabyo bishobora gutuma kare kisanga mu ntambara itoroshye. Rero harashwe ku ruhande rwa guverinoma ishyigikiwe n'uburengerazuba, ku ruhande rwa guverinoma wavuga ngo ya Amerika muri Libya. Ntabwo uruhande ushyigikiwe n'Abarusiya rwo rwigeze rugabwaho ibitero. None tuvuge ko bifitanye connection cyangwa bifitanye isano iby'ibyo bitero biturutse kuri Iran bigabaga ku gice cya Libya gishyigikiwe na Leta Zunze za Amerika, maze igice gishyigikiwe na Iran ntikibasirwe. Tuvuge ko bifitanye isano gutyo, natwe ariko tubyanzura. Ibyo nabyo nibyo gutegereza neza tukamenya uko biza kurangira, na cyane cyane ko urugamba rwo ruteye rwarangira. Hanyuma hari ubundi bwato bwagaragaye burimo gushya nanone muri HDMS byatutse kuri no bitero bya Iran
hanyuma ibyo gajuru byafashe amashusho bigaragaza inkongi y'umuriro n'urwokotsi rwinshi ruri muri Hormuz. Ishusho ya satellite yagaragaje ubwato bushobora kuba bwari ubwato butwara petroli buri gushya mu nzira y'amajyepfo y'umuhora wa Hormuz. Ibaye mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi cyane cyane hafi y'umuhora wa Hormuz kuko kumvikana zaranze. Ibice rero bigoye cyane n'uburyo bwo gusohora ubwato cyangwa se kubwinjiza muri Hormuz ngo nta ruhushya ufite rwa Iran, mu gihe Leta Zunze za Amerika itanga order ku bwato ngo butambuke kuko ngo Amerika iraza kubarindira umutekano, hagashyamo n'agaterabwoba. Buriya ngo ntabwo ubwato bupfa gutambuka buryo gusa batashyizweho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iki cyiciro cyakora nta makuru yemejwe agaragaza niba hari ibyangiritse, nta n'ikibazo cya tekinike kiravugwa, nta n'urashinja Iran gukora kino gitero. Gusa indi nkongi y'umuriro mu nyanja yongeye kugaragara ku gace k'ingenzi cyane ku isi gatwarirwamo petrol ka Hormuz. Gusa ku munsi wa gatanu nanone Iran yari yavuze ko iri mu cyiciro cya nyuma cyo gutegura amasezerano y'umuyoboro w'amazi wa Hormuz bafatanije na Oman. Amasezerano ashobora kuba ashingiye cyane cyane ku gukuraho imipaka ibuza abantu gutambuka muri Hormuz. Gusa ariko Leta Zunze za Amerika yahagaritse intambara kuri Iran. Umukozi wo muri Amerika utarashatse ko izina rye ritangazwa yabwiye Associated Press ko inzira iyo ariyo yose y'agateganyo inyura mu muhora Hormuz nta mbogamizi izaba ifitwe nko kwemerwa by'akanya gato, kandi bagomba kwishyura amafaranga ku bwinshi kuri Iran. Ibihugu by'Abarabu byagaragaye ko ari bimwe mu zahungabanijwe cyane nuko Iran yihoreye ku ntambara ya Amerika na Israel. Amato 15 y'ibyo bihugu bivuga ko yagabweho ibitero bya misile na drone bituruka kuri Iran, kandi ubwo nyine baziza akamama. Kuwa kane Trump yabajijwe niba hari amasezerano yakozwe yo gufungura inzira y'amazi y'ingenzi. Perezida wa Amerika yavuze ko atashakaga kuvuga kuri ibyo ngibyo. Baramaje bati ese hari amasezerano yo gufungura umuhora wa Hormuz? Ati sinshaka kuvuga kuri ibyo byabayeho, ubu harafunguye, niko yavuze. Turabizi dufite ikintu cyitwa inzitizi iziyobowe n'ingabo zigana mu mazi za Amerika, kandi turagenza neza kari akarere, tugenza na Hormuz rero. Ariko bashobora kurasa ikintu, bahora bafite ikintu cyangwa se bakajugunya za mine mu mazi, kandi niba bafite za mine hariya mu mazi bashobora kubangamira abantu batambuka. Ariko Hormuz irafunguye, niko bwana Donald Trump yavuze, agaragaza neza ko muri Mezi ibikorwa birimo gukorerwamo ngo bigenzurwa na Amerika, bazi neza ko aribo bahagenzura. Ariko hari ubwo Iran baca muri humyiganaga ibisasu ku bwato, ariko si hagenzura. Mezi irafunguye. Twemere ibyo Trump wavuga cyangwa twemere ibyo Leta ya Iran itangaza ivuga yuko Hormuz idafunguriye abantu batayubaha. Amerika ivuga ibingibi itewe inkeke n'ikimisile cya Iran cyagaragajwe ni misile idasanzwe. Iran irimo kwiyemeza gutera intambwe nshya mu bushobozi bwayo bwa misile, ikavuga ko zimwe muri misile zayo ubu zishobora guhindura inzira mu kirere, bikaba bishobora gutuma bigorana ko ingabo z'umwanzi zindi kirere zibasha kwihananura. Ibivugwa mu buryo butangajwe n'umutwe w'ingabo zindi mpinduzamatwara za Kisilamu muri Iran IRGC. Umuvugizi wa IRGC Brigadier General Hossein Mohebi avuga ko Tehran iri ku rwego rushya rw'ubuyobozi bwa misile n'ubushobozi bwo kwiyobora neza mu buryo butandukanye na mbere. Nk'uko Mohebi abivuga, ibisasu bya misile bya Iran ntibiraswa gusa biturutse ahantu hamwe, ahubwo byitezwe ko bizakurikira inzira ihamye bijya ahandi. Avuga ko hari ibisasu bya misile bishobora guhindura inzira byanyuramo mu gihe biguruka, bigatuma bihindura n'icyerekezo no kugerageza kunyura mu buryo bw'ingenzi cyane mu cyerekezo runaka, kandi bikagera aho byoherejwe, ariko byagiye bikwepakwepa uburinzi bw'ikirere bw'abandi za interceptors. Hari ikindi kintu ngo gishobora gutuma ubushobozi burushaho kuba ingenzi cyane. Maybe avuga ko nubwo misile yashyizwe ku ntego runaka mbere yo kuyirasa, iyo ntego ishobora guhindurwa mu gihe misile yarangije kugenda ubwayo. Mu yandi magambo, misile ishobora koherezwa ku kintu runaka, ku gice runaka, ahantu runaka, ni misile igenda igafata icyerekezo, ntawe umuntu yirimo, ahubwo yo ubwayo ifite ikoranabuhanga rigomba kuyibwira ngo aho ugeze komerezaho cyangwa se hindukira. Rero nk'uko bwana Musavi abivuga, uhagarariye nyine Moshtaba Hamney, umuyobozi wa gatatu w'ikirenga wa Iran, nk'uko yabivuze bwaganiraga n'itangazamakuru, ubutumwa bwe bwari busobanutse neza cyane. Ati turimo kwitegura kugira ngo abaturage b'Abanyamerika nabo bagire ibyago byo kuraswa ibisasu bya misile, kandi bumve icyo bivuze gukururwa mu ntambara. Kuzanwa mu ntambara idasanzwe, bagomba kuzamenya neza uburyohe bwayo. Niyo magambo uyu yavuze, avuga yuko ngo Iran iri gutegura uburyo bazumvisha uburyohe bw'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ndetse bakaba no kongera urwego iyi misile yageraho cyangwa se intera yageraho ishobora kujya kilometero birenga 15 ikaba ishobora kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyirizina. Kumvisha abanyamerika ngo ikibazo cy'intambara uko kiba kimeze, apana komeza kuvuga ngo Amerika ngo nirwane gutyo gusa, batazi ko bari guhohotera abandi, batazi ko bari kwica abandi b'inzirakarengane, nabo bahabwa intambara bumva ko intambara imeze. Icyo nicyo Iran iri gupanga ngo izarase muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzumvute tekereza kubyuka mu gitondo ugasanga Washington DC urwokotsi rw'ibisasu bya misile, tegeza kubyuka ugasanga New Jersey, ugasanga New York, hose harimo urwokotsi n'ivu rimeze gutyo bitewe na za misile ballistic intercontinental ballistic missile zabiturutse kuri Iran yicoka ku butaka bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzumvute kubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za nganda nini, zanzu zabo ndende zose zisizwe ku butaka, zabaye ikindi kibazo gikomeye cyane mu isi. Uravuze ati ntabwo bishoboka, nanjye hari niko mzumva, ariko burya ku isi nta kintu kidashoboka. Ndoro uziko Iran yarwana iminsi irenze 100 irwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika itarayitsinda. Ninde wabyitegaga? Icyakora ngo abanyamerika bamwe bari babizi ko Iran gurwana nayo intambara udashobora kuyitsinda. Niko Murphy, umwe mu basenateri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ati abaperezida bose babaye uvanyemo Trump nta wakinisha kurasa kuri Iran, kuko guhangana na Iran byari bivuze ngo n'urugamba mugomba gutsindwa byanga byakunda, mugatuma Iran iba igihugu gikomeye gisho no kwajya hejuru. None tukivuga ku za Iran bivuga ko yakiriye misile zaturutse kwa Kim Jong Un. Yego, byanavuzwe ko yeze no guhibiswa yuko haba hari misile za kirimbuzi zaturutse Pyongyang zizanwa muri Tehran. Misile za kirimbuzi uzi ko Iran isanzwe ikoresha ibisasu byayo, ariko barazanye Hwasong 15 ikazanwa mu gihugu cya Iran iturutse muri Korea ya Ruguru. Hwasong 15 washyira umutwe wa kirimbuzi wo kubangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byabivuze yuko igihugu cya Korea ya Ruguru cyagisha kugerageza ikoranabuhanga ryabo ry'intwaro zidasanzwe muri intambara ya Iran, nkuko ari kubigenza mu intambara yo mu Burusiya nayo twinjiyemo. Kuri ubu ngubu Kiev irimo gutaka cyane nyuma kumenya amakuru yuko Moscow na Pyongyang bagiye gukorana mu bijyanye no guhana Kiev, mu guhana Zelensky, bishyize hamwe ngo bakore igikorwa gihambaye cyo kubangamira igihugu cya Ukraine muri no rugamba rutoroshye. Zelensky amaze igihe kinini ahanganye narwo, urugamba rutamworoheye na gatoya kuva intambara nyirizina yatangira kugeza amagingo ya igihugu cya Ukraine cyagerageje guhangana n'ibitero byinshi, ariko ibitero byagiye biva ku gihugu cy'Uburusiya byagiye biza ari ibitero biremereye kandi by'imbaraga ku buryo igihugu cya Ukraine guhangana nabyo byagiye bisa nkaho bigoranye cyangwa se bitanashoboka, binajyanye n'uburyo Uburusiya bwakoragamo ibikorwa byabo bya gisirikare. Kuri ubu rero hari kwiyongera gukomeye ku rugamba, aho Ukraine iburira ko Korea ya Ruguru ishobora kohereza abasirikari bagera ku 50 bashyashya barwana ku ruhande rw'igihugu cy'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko umubare w'ingabo za Korea ya Ruguru wazamutse cyane ugeranije n'ingabo 30,000 za Korea zagerageje kugaragara mu kwezi gushize. Zelensky ubu ari gusaba Korea y'Epfo kongera inkunga mu bushobozi bwa Ukraine kugira ngo barinde ikirere cyabo. Kibiburira ko Korea ya Ruguru iri no kongera ubufatanye bwa gisirikare na Moscow kandi biteje akaga na Korea y'Epfo. Yavuze ko Ukraine yamaze kubona ibisasu bya misile bya Korea ya Ruguru ku butaka bwa Ukraine byagiye bikoreshwa. Zelensky avuga ko kwiyongera kw'ingabo zishobora guha Pyongyang unaribonye bw'agaciro mu rugamba. Yaburiye ko Korea ya Ruguru izakomeza guteza imbere ubumenyi bwayo ku ntambara za none mu gihe izahabwa ikoranabuhanga rya gisirikare, impushya n'ibindi bikoresho bivuye mu Burusiya. Muri make ngo Pyongyang iri gushaka ahantu yakitoreza umurwano mu gihe Seoul bo biyicariye gutyo gusa. Mu buruheruka mu gihe abategetsi ba Ukraine batangaza ko abasirikari ba Korea ya Ruguru n'ibikoresho byabo bamaze kwimukira mu burengerazuba bw'Uburusiya aho bagiye gutakindira ibikorwa byabo. Ngo byatangajwe n'umukozi ushinzwe iperereza rya gisirikare muri Ukraine wavuzwe na Reuters. Itsinda rya misile zo muri Korea ya Ruguru ryatangiye kohereza abakozi n'ibikoresho muri ako gace. Iri tsinda ngo rishobora kuba rifite ibisasu bya misile bigera ku 120 bya ballistic hamwe n'ibisasu 6 byo kurasa ku bitero ku ngabo za Ukraine muri rusange, bya bindi bita tactical missile shobora kuzakoreshwa cyane muri kino gikorwa. Ibyo ngo zaba ari indi ntambwe ikomeye mu bufatanye bwa gisirikare hagati ya Moscow na Pyongyang. Korea ya Ruguru yari imaze kohereza mu gihugu cy'Uburusiya ingabo zya 14,000 mu karere ka Kursk mu mwaka wa 2024 zoherejweyo, aho zafashe ingabo z'Uburusiya kurwanya ingabo za Ukraine. Bivuga ko ibihumbi by'abasirikari bishwe
cyangwa se bagakomereka bakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ubufatanye burenze kure cyane ubushobozi bw'abakozi. Ukraine mu isuzuma ryigenga ryakoze bivuga ko Korea ya ruguru yahaye Uburusiya amasasu ya za Merial n'ibisasu bya mortier hamwe na za missile, ibisasu birebire hamwe na za systeme nyinshi za rocket zoherejwe na Korea ya ruguru ngo zigiye gukoreshwa muri Russia. Ushobora kwibaza ngo none Korea ya ruguru yungukirahe? Wabaje ikibazo cyiza cyane. Gusa bitekerezeho, ukoze nk'imodoka udafite imihanda yo kwigenderamo, wamenya ko imodoka yawe izi kugenda neza. Wenda tuvuge ngo wabanje gukora umuhanda wo kuyigeragerezamo ko izi kugenda, ariko ntiwigeze uyijyana mu hagati mu zindi modoka ngo umenye icana ikinyoteri neza, yihuye na ambutiyage, ivuze ihoni gute, muri make rwagati mu bandi. Ese ukase mu buryo butunguranye bigenda gute? None ubwo wavuga ngo imodoka yawe wayikoze neza itaragera mu muhanda, uravuze ngo oya. Niko Pyongyang nayo bimeze, ifite igisirikare gikomeye, abasikari bitoje neza, ibimisire bidasanzwe, ariko bitari byakoresha mu ntambara n'imwe. Tekereza yo kubabwira ngo muzanye ibyo bikoresho byanyu bikoreshe muri ntambara sha ikomeye gutya, muhangana muri ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasikari b'abanyaburayi, abacanshuro, maze murebe neza uko mugiye mu rugamba mwakifata. Kim nugita byemera byako kanya, nako yisa byemera byako kanya, kuko yise yemera umuhamagaro wa Bwana Vladimir Putin. Yereza abasirikare bacukura indaki, abasirikare bakoresha missile, abakoresha drone kugira ngo bajye kwitoza kurwana intambara zigezweho. Ari nabyo Zelensky abwira Seoul ati mwebwe muramutumbitsa amatama nago muzi y'abandi bageze. Umva ibyo Zelensky yatangaje abwira abo mu bihugu z'uburengerazuba bw'isi, ariko anabwira cyane cyane Southern Korea cyangwa se Korea y'Epfo, ayiteguza cyane ko niba nayo itagize ikikora ngo ifashe Ukraine kugira ibikoresho byo kurinda ikirere ngo barebe ko bashobora kwihangana n'ibitero biturutse ku gihugu cya Korea ya ruguru. Nabo ubwabo bari mu gihombo, ntabwo ari igihugu gusa cya Ukraine kizaba kiri guhomba, na Korea y'Epfo izaba iri mu gihombo gikomeye mu gihe batazaba bazi neza ikoranabuhanga rya Northern Korea cyangwa se Korea ya ruguru mu ntambara. Ubu ngubu turimo kuvuga ku bufasha, umutungo w'ingenzi cyane, ariko gukemura ikibazo cy'amafaranga gusa ntibihagije ubwabyo, nubwo izo ari ingenzi rwose nk'igice gusa kibigomba gukorwa. Ayo mafaranga agomba gukoreshwa neza cyane kugira ngo ingaruka zayo zirusheho kugaragara muri Ukraine. Ni ukubera ko tubona ko Ukraine irimo kurwanira kubaho kwayo. Muri Ukraine bazi ko ibikoresho dukora kwirwanaho no mu ngamba bihendutse ujyanije n'ibindi bihugu. Niyo mpamvu tugomba guharanira buri faranga ryose tukariha agaciro. Mumbabarire, buri munsi tugomba kubikora. Ibyo tutabona bitaramenyekana, ariko nzi ko mbona byose kandi ndazi neza ibirimo kujya mbere. Tugomba gukomeza. Dukeneye inkunga rero y'inyongera kugira ngo ingabo zacu zikomeze guhangana, dukora cyane cyane mu nganda zacu ibikoresho byikubye inshuro by'ibyo twakoraga kugira ngo haboneke ibikenewe. Turimo kuvuga amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi, miliyari z'amadolari. Perezida yabajije uyu munsi maze mbabwira amakuru yose arambuye. Ntabwo tuzaganira kuri iyi mibare ku mugaragaro ubu, ariko ni ukuri ko Ukraine idafite kahita zigera igira umutungo mwinshi mu gihe Uburusiya burimo gushyira mu kaga igihugu cyacu muri iyi ntambara. Dufite ibyo dukeneye haba mu nkunga y'Iburayi n'imfashanyo ziturutse mu bindi bihugu, ariko amafaranga y'inyongera agenewe gusa umusaruro wa Ukraine niyo akenewe ubu ngubu. Inkuru ya kabiri ni ibihano. Turashimira cyane cyane ibihano 21 byatanzwe, ariko ntibihagije. Turimo kuvuga ko hari ikintu cy'ingenzi kuri Ukraine muri iki gihe ari ukwirinda ibitero by'intambara. Nyamara ibice amagana n'ibihumbi z'ibitero by'intambara by'Uburusiya, ibitero byabo cyangwa se misile zabo zituruka mu bice by'isi bitandukanye. Bimwe biturutse ku migabane hafi ahangaha, ibindi bituruka ahandi. Ibi bice bitandukanye bigera hano rwose, hanyuma bigaterwa abaturage bacu, bityo bigatuma abana b'inzakarengane bapfa. Abasivile n'abasirikari bose barapfa. Rero gushyira ibihano ku ntwaro z'Uburusiya, gutanga ibihano ku Barusiya, nabyo ni ibya mbere bigomba gukorwa. Niko no ku ngufu z'Uburusiya bagomba gushyirwaho ibihano, kuko amafaranga nibatayabona yo gushora muri intambara bazacika intege. Mu gihe cy'intambara ni ngombwa kutareka ngo Uburusiya bukoreshe miliyari amagana z'amadolari babona mu bujyanye no gucuruza petrole. Ibi muri Ukraine rero yacyari ingenzi kubyitaho. Twahuye n'ikindi gitero gikomeye cya misile iri joro, aho ibisasu bya misile byibasiriye ibikorwa remezo zacu by'ingenzi. Hari kandi n'indege nyinshi zitajya pilote zirimo indege za Shahed. Nanone kandi harimo kwibasira ibigo byacu by'ingufu n'imiyoboro yacu ya gari ya moshi.
gari ya moshi zirimo gutinda cyane mu gihugu hose. Habayeho kandi imirwano yo kwibasira ubucuruzi bw'abasivili. Ibikorwa byo gusukura nyuma y'iyo myigaragambyo byarakomejwe ngo tumenye ngo n'abakomeretse ni bangahe. Ubu barimo gukora cyane kugira ngo bazimye inkongi z'umuriro. Nabonye raporo mpamo, ikibabaje nuko ibisasu byinshi byarashwe mu bice by'abaturage kandi biteye ubwoba cyane. Bisa naho Bwana Zelensky avuga ko ngo missile Uburusiya buri gukoresha cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ari missile zimwe zituruka mu bindi bihugu, ari nazo Ukraine itangaza ko inyinshi zishobora kuba zituruka mu gihugu cya Northern Korea cyangwa se Korea ya ruguru. Igihugu cyakomeje kuba bugufi cyane igihugu cy'Uburusiya, na n'uyu munsi kikaba kikibari bugufi kandi cyiteguye gutanga umusada wose kuri Moscow kugira ngo Moscow irangize aka kavuyo cyangwa se iyi ntambara iri mu Burayi yatewe ngo nabo mu burengerazuba bw'isi, aho Uburusiya buvuga ko burwana na niyo nazi cyangwa se abanazi bagezweho bashaka kubangamira igihugu cy'Uburusiya, kandi Uburusiya bukavuga ko budashobora kubihanganira na gatoya uburyo bwari bwo bwose. None haravugwa ibisasu byaraye byisuka ku gihugu cya Ukraine mu ijoro ryose ryakeye. Ni ibisasu ruhumbirajana zagabwe ku gihugu cya Ukraine ku murwa mukuru Kiev, aho bahuye n'uva gusenya rwaza misile ballistique. Umurwa mukuru wa Ukraine Kiev, ibisasu byinshi byabituyeho ubwo Uburusiya bwagabaga ibitero bishyashya nyuma y'akanya gato induru z'ibitero n'indege ya pilote zavugijwe mu murwa mukuru Kiev. Ibisasu bikomeye byasakurije icyarimwe nk'uko AFP itangaza. Ikirere cya Kiev cyahindutse ikibazo ubwo abakozi b'ubutabazi birukaga berekeza aho ibibazo byabereye. Meya Vitali Klitschko yavuze ko mbuga nkoranyambaga ko umurwa mukuru wibasiwe na za misile ballistique. Yavuze ko serivisi z'ubutabazi zoherejwe mu karere ka Shivetskovsky, mu gihe abayobozi b'umujyi bavuga ko nibura umuntu umwe yakomerekeye muri bino bitero. Mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Zaporozhye muri Ukraine, nibura abantu 5 bapfuye, abandi barenga 20 barakomereka nyuma y'uko ingabo z'Uburusiya zigabye igitero ku nganda n'ibikorwa remezo. Ivan Fedorov, umuyobozi w'ubuyobozi bw'ingabo z'akarere, yagize ati abantu 5 bapfuye, abandi 20 barakomereka. Cyabaje nuko umubare w'abaguye muri iki gitero ukomeje kwiyongera nyuma y'igitero cy'umwanzi kuri Zaporozhye. Mu byumweru bishize Uburusiya bwakomeje gutera ibisasu bya misile kuri Ukraine, aho bimwe mu bikoresho by'ingabo zirwanira mu kirere harimo n'ibyakozwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byangirijwe. Ariko Kiev yakomeje gusaba Washington gusoza isezerano rya Donald Trump ryo guha Ukraine uruhushya rwo kubona Patriot cyangwa se rwo kubona amasasu yo guhanura ibindi bisasu mu kirere. Ariko noneho ngo Ukraine ikabona uruhushya rwo kwikorera izo interceptors bazikoreye muri Ukraine ubwaho. Umuryango w'abibumbye kandi wagaragaje impungenge ku bitero by'Uburusiya biherutse kugabwa kuri Ukraine, kandi no muri Ukraine bakagaragaza neza cyane ko hashobora kuzabaho ikibazo kiremereye cyane cyo kubura ubuzima kw'abaturage benshi mu gihe Uburusiya bukomeje gukoresha imbaraga z'umurengera bahana Ukraine. Amakuru atangazwa na bamwe mu basesenguzi bemeza yuko ibyo Uburusiya bukora cyangwa se uko Uburusiya bukora bino bitero biba ari ikibazo gihambaye cyangwa se biba ari ikibazo gikomeye, akenshi bizana igihombo kuko ngo Uburusiya bukunze gukoresha misile zitarangira, misile zidahagarikwa, zirimo misile zabo ubwabo ndetse na misile bivuga ngo zakozwe n'igihugu cya Korea ya ruguru, arizo misile zibasira mu buryo butunguranye igihugu cya Ukraine bikarangira kuzihagarika byanze cyangwa se kuziburizamo bigoranye ku rwego ruhambaye nk'uko amakuru abyemeza. Ngayo nguko rero hakomeje kuvugwa ibitari bikeya kuri iki gihe, hakomeje kuvugwa ibitero bidasanzwe, hakomeje kuvugwa ibitero by'imbaraga, ariko bisa naho bigiteye ikibazo kwemeza iki cyangwa se kiriya. Ni ugutegereza amasaha ari imbere icyo duhakiye tukamenya neza mbese bino bitero by'Uburusiya bizahagarikwa, mbese Uburusiya buzakomeza kurwana, ese bizagenda gute? Ukomeze kubana natwe uramenya byinshi, ugubwe neza, amahoro imishano y'ubwenge nkwifurije. Salamu shalom.